Pomaže Bog, draga braćo i sestre, evo nalazimo se u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u selu Šljivovica. Sami počeci vezani za istorijat ovoga hrama nalazimo još u 19. veku. Naime, selo Kremna, selo Šljivovica nisu imali svoje hramove, tako da su morali odlaziti meštani ovih sela u druge crkve, kao što su bili hramovi u Čajetini, hram u Mačkatu ili u Staparima. Kasnije, početkom 20. veka, podignut je hram u selu Bioska i taj deo opsluživali su parosi iz čuvene kuće Zaharića, čuvene svešteničke kuće iz sela Kremna, koji su opsluživali i sela Biosku, sela Kremna i selo Šljivovica. Tek kasnije, podizanjem hrama u Semegnjevu 1928. godine, selo Šljivovica i selo Semegnjevo, koje je izdvojeno iz Dobroseličke parohije, sačinjavale su novu parohiju. Međutim, selo Šljivovica bilo je veće selo od sela Semegnjeva i sveštenik je na početku stanovao u Semegnjevu, da bi kasnije, početkom 30. godina, došao u selo Šljivovicu, gdje se kod naroda pojavila želja za podizanjem hrama u ovome selu. I tako, 1938. godine počela je da se gradi ova crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Veliki doprinos za izgradnju ovoga hrama dali su mitropolit Skopski Josif Cvijović i episkop Ohridski, potonji episkop Žički Nikolaj Velimirović, koji su dali projekte za hram u selu Šljivovica i u selu Kremna. Hram u selu Šljivovica po uzoru podsjeća na manastir Preobraženje iz Ovčar Banje. Hram je počeo da se gradi, međutim, Drugi svjetski rat usporio je njegovu gradnju i maltene je prekinuo, da bi se kasnije, posle Drugog svjetskog rata, 50. godina, počelo ponovo aktivnije učestvovati na završetku radova na ovome hramu. Hram je osvećen 30. septembra 1956. godine. Zanimljivosti ovog hrama i vezana godina je 1955. kada je izrađen ikonostas u našem hramu, gdje svaka ikona ima svoga priložnika i godinu 1955. Ikonostas je izradio Jaroslav Kratina iz Beograda. Sveštenik prvi u selu Šljivovica koji je počeo da gradi ovaj hram bio je sveštenik Milutin Milićević, koji je napustio ovu parohiju 1946. da bi ovaj hram bio osvećen za vreme sveštenika Dragutina Markovića. Još o znamenitosti ovoga hrama nalazimo u letopisu crkve Šljivovičke, gdje se pominje 1962. godina u vreme sveštenika Milutina Prodanovića, kada je podignut zvonik i kupljeno zvono za ovaj sveti hram. Kasnije, crkva je morala ponovo da se obnavlja, tako da je početkom 90-ih promenjen krov koji je bio pokriven crepom da bi se stavio pocinkovani lim. A također 90-ih godina i tremovi ovog hrama su zastakljeni i zatvoreni, pošto je sama lađa crkve bila mala da primi broj vernika koji je dolazio i zimi. Što se tiče materijala kojim je hram izgrađen, hram je građen od kamena i cigle kao jednobrodna građevina koja se završava malom polukružnom oltarskom apsidom. Zanimljivost je ta što je kamen i cigla baš ovdje iz ovoga sela. Kamen je vađen u zaseoku Marijanovići, a cigla je pravljena na crkvenom placu koji su poklonili meštani za ovaj sveti hram. Hram, njegova unutrašnjost nije
oslikana, ali možemo vidjeti na njegovim zidovima veliki broj i mnoštvo ikona na kojoj stoji svaki od priložnika koji je ikonu i priložio ovome svetome hramu. Oltarski deo se sastoji iz 3 dela. Iz centralnog, gdje se nalazi sveti žrtvenik, to jest sveti presto i oltar. Levo od svetog prestola nalazi se sveti žrtvenik, a desno nalazi se đakonik. U porti hrama rođenja Presvete Bogorodice nalazi se i 7 spomenika krajputaša koji su podignuti ljudima iz sela Šljivovica koji su izginuli za vreme Srpsko-turskog rata i za vreme Prvoga svjetskog rata. Ova priprata, budući da je bila otvorena, 90. godina prošlog veka je zastakljena kako bi se dobilo na prostoru u samom svetome hramu. Priprate sa leve i desne strane su zastakljene ovim prozorima. Pri ulasku u sam hram iznad ulaznih vrata nalazi se portal, kompozicija posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Ulazeći u samu unutrašnjost hrama, u lađu crkve, vidimo da je lađa crkve veoma mala, ali gledajući sam ikonostas vidimo na njegovom vrhu sveto raspeće, ispod njega ikonu Svete Trojice. Sa njene leve i desne strane nalaze se ikone svetih apostola. U drugoj zoni imamo ikonu Tajne večere, a sa leve i desne strane imamo ikone iz života Gospoda našeg Isusa Hrista i Presvete Bogorodice. Također tu se nalazi i ikona Svetog Jovana Krstitelja. Iz lađe crkve možemo najbolje vidjeti da nad samom lađom, odnosno nad brodom crkve, dominira kupola koja je sa spoljašnje strane osmougaonog oblika i ima pravilno raspoređene prozore. Kupola dominira i daje izražaj samome ovome svetome hramu. U našem svetom hramu nalaze se i 3 stare knjige iz 19. veka. Imamo Opšti Minej koji je štampan 1841. godine za vreme prve vladavine kneza srpskoga Mihajla Obrenovića, a u vreme mitropolita Petra. Zatim imamo i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta koje je štampano, kako stoji, u Biogradu 1870. godine. I imamo knjigu Oktoih, gdje na prvim stranama knjige, pošto nemamo godinu njene štampe, znamo da je knjiga iz Rusije, imamo posvetu gdje stoji crkvi Šljivovičkoj u Šljivovici na dan osvećenja hrama 30. septembra 17. po starom kalendaru 1956. godine daje na dar njen drugi paroh Slobodan D. Nikolić, sveštenik. Vidimo i iz letopisa gdje stoji na dan osvećenja crkve 30.17.56. ko je izvršio osvećenje ovoga svetoga hrama, arhijerejski namjesnik Zlatiborski Blagoje Šišaković, protas Stavrofor, arhijerejski namjesnik Užički Milenko Rajaković i služašći sveštenici paroh Kremanski Vukoje Cvijović, paroh Bioštanski Milojko Dolović i paroh Treći Užički Radoje Čutović. U letopisu nalazimo i fotografiju sa osvećenja temelja crkve iz 1938. godine. Također nalazimo i fotografiju sa osvećenja zvonika iz 1984. godine u vreme sveštenika Dimša Perića. Kao što su sela Semegnjevo i Šljivovica činili
jednu parohiju. Tako je 2012. godine došlo do arondacije parohije u selu Šljivovica, na Zlatiboru i u Čajetini, tako da je selo Semegnjevo izdvojeno iz Šljivovičke parohije, a pripojeno parohiji na Zlatiboru, da bi selo Šljivovica dobilo deo Branežaca od parohije Čajetinske. Pored ovoga hrama u kome se sada nalazimo, na teritoriji parohije Šljivovičke nalazi se hram posvećen Svetoj Mariji Magdalini, koji smo imali prilike da snimamo po Božijem blagoslovu i volji Božjoj upravo na dan hramovne slave, kada nas je i posjetio bivši paroh Šljivovički protonamjesnik otac Dragoslav Jaraković, za čije vreme je i započeta izgradnja hrama Svete Marije Magdaline, čiji su temelji osvećeni 2004. godine. Kao što ima dva hrama ova parohija, tako se i bogoslužbeni život vrši i obavlja u oba sveta hrama, nedeljom i praznicima. Jedne nedelje se služi liturgija ovdje, u ovome svetome hramu, a svake druge nedelje se služi liturgija u hramu Svete Marije Magdaline, gdje se još služi liturgija na praznike Sretenja Gospodnjeg i Preobraženja Gospodnjeg. U ovome svetome hramu vrši se liturgija na praznike Roždejstva Hristovog i na praznik Vaskrsenja Hristovog, uvek ovdje u ovome svetome hramu. Ja sam ovdje iz ovih krajeva, iz susjednog sela Kremna, gdje sam rođen 1984. godine. Po završenoj osnovnoj školi upisao sam bogosloviju Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu 1999. godine, a posle fakultet pravoslavni bogoslovski u Beogradu. Rukopoložen sam 2010. godine u mjesecu decembru, a od 1. januara 2011. godine bio sam sveštenik u selu Ljubišu, sve do 28. februara 2014. godine, kada sam premešten na parohiju Šljivovičku, gdje se evo i dan danas nalazi. Kao što svaki domaćin ima svoju krstnu slavu, tako evo i svaka crkva ima svoju hramovnu slavu. Pa ova vaša lepa crkva i naša izabrala je divan praznik, izabrala je današnji dan da slavi, da proslavljava celo selo i šire i svi ovi koji dođeše ovde iz bliže i daljnje okoline. Izabrali su Mariju, onu koja je bila uz Isusa Hrista, uz one žene mironosice, izabrali su pravu majku koja je u svojoj mladosti bila bolesna, kada je mučilo je 7 zlih duhova, a Gospod Bog, Isus Hristos, je izlečio. Ona postaje velika sledbenica Gospoda našeg Isusa Hrista, bila je na svim onim mjestima što je prošao naš Gospod Isus Hristos, a na kraju i na krstu dolazi sa onim ženama ostalima, sa majkom Gospoda Isusa Hrista na grob njegov, nalazi samo 2 anđela, jednog ispred glave, drugog ispod nogu, gdje kažu da Isus ustao, da je vaskrsao iz mrtvih. To je ona prva Marija koja je otišla caru Cesariju i rekla mu Hristos vaskrse, noseći im ono crveno jaje, koja je se požalila i optužila Pontija Pilata da je on kriv za smrt Isusovu. On je njenu molbu saslušao i proterao u Galiju tadašnjeg Pontija Pilata. Praznuju naše majke, naše sestre, naše žene, mnoge se mole Bogu na današnji dan, mnoge dolaze u crkvu, ne samo u ovaj hram, nego u sve. Naravno, malo nas je ovdje danas, vidim i sam,
ovdje je bar trebao doći svako, bar jedno iz ove kuće. No, hvala Bogu, gdje su dvojica ili trojica i Gospod Isus Hristos je uz nas. Znamo šta je se desilo na današnji i sutrašnji dan našem jadnom srpskom narodu, pa se molimo Gospodu Bogu da se to ne desi i nama. Jer, kaže, Bog se dragi na Srbe razljuti za njegova smrtna sagrešenja. Desi se ono što se desi sa Olujom, a možda će se desiti i sa onim našim jadnim narodom dole na Kosovu, no mi se moramo i mi i oni moliti Gospodu Bogu da nas ostavi, da nas sačuva, da sačuva naše rodbinu i prijatelje, da sačuva naše grobove. Zaboravimo i ne zaboravimo da to možemo da uradimo samo dolazeći u ovaj hram, moleći se Gospodu Bogu sa svojim sveštenicima, paliti sveće na grobovima svojim mrtvima i samo tako možemo Bogu udovoljiti ako smo se ikada na njega, ako se ikada on na nas razljuti i ako smo ga ikada povredili, a sigurno smo ga povredili, tako nekako brzo se odreknemo njega, ali zbog toga, draga braćo i sestre, postoji pokajanje, postoji sveto pričešće. Vidim, pričešće se 2-3 danas u crkvi, dobro, nije post, ali kada poče post, trebalo bi bar 3-4 puta da se u godini dana pričestujemo. Malo je samo onih, njih 10-20 koji se pričestuju svake službe, trebalo bi bar i svake kuće da bar 4 puta, za ne veći ovih poslova, da dođemo u naš hram sa svojom decom, da se pričestimo, da se pomolimo Gospodu Bogu za oproštaj naših grehova. Ja sam sveštenik Dragoslav Jaraković, protonamestnik koji je boravio ovdje u ovoj parohiji od 1994. godine do 2012. godine. Meštani ovoga sela Šljivovice imali su želju i volju da sagrade ovaj sveti hram na ovom mjestu zvano Podgorica. Tačnu godinu gradnje ne mogu da se setim, ali se prisjećam. Hram je trebao da bude tamo preko puta hrama, ali međutim Predrag Stanić zvani Pego, pokojni Bog da mu dušu prosti, on je inicijator bio da se sagrade ovdje. Otišli su kod braće Uroša i Momčila Stanića i dogovorili smo se u kafiću kod Radoja Stanića zvanog Pintora i napravili zapisnik, preveli plac, a prethodno plac nam je za hram darivao Bore Stanić zvani Marković. Gradnja je trajala uspešno, 4-5 godina smo uspjeli da ukrovimo hram, čak i da ga pokrijemo bakrom. Bilo je donatora ljudi, ali najveći donator na ovom hramu je bio Miloš Radenković koji je poklonio oko 2 tone bakra. A ostalo, znači, dobivali smo ciglu na poklon, ljudi su privatnici darivali. Kamen smo isto dogonili, selo Taor kod Sjerića dole. Hvala Bogu, uspjeli smo za mog službovanja do 2012. godine da ga ukrovimo, iznutra omalterišemo, uvedemo struju. Sad kolege su nastavili za mene raditi, otac Aco, kasnije otac Milan koji je se potrudio za ovo vrijeme, te je uradio pol mermer, da ova crkva bude u velikom sjaju za ovo selo, za ovaj kraj. Jer kada ljudi naiđu ovdje kroz ovo mjesto, svi se dive samom pogledu s puta kako je hram uzvišen na brdošce i većina njih svrati, ne bude da prođe. Jer sam prolazio često u selo leti dok sam bio u Beloj Reci, sad u Negmini, i vidim dosta ljudi ispred hrama. Neka Gospod Bog darodavcima ovoga svetoga hrama vrati to struko, a ovome narodu da bude na svaku pomoć. Amin, Bože daj. Tu smo počeli da gradimo jedan specifičan objekat od materijala koji su ovdje, kamen, cigla i siga. Njegova arhitektura je posebna i razlikuje se od svih koje sam do sada gradio. Upisani krst je unutra i s polja vidljiv. Zvonik sam postavio sa leve strane od ulaza, a s desne palionicu sveća i kupola. U stvari hrama se nose 4 stuba koja su samostalno u tom prostoru i odvajaju oltarski deo od osnovnog broda. Severni izlaz ima i
u suštini zadovoljava sve potrebe svih vernika i estetske i praktične. Meni se dopada zato što je pokojni vladika Hrizostom, kad sam ga zamolio da budem kum i da posveti se Blagoj Mariji, i na njegovo pitanje zašto, ja sam rekao zato što je to rođenje moje majke i to je on usvojio i tako je to postalo, i zato mi je drago da dođem ovdje i uvek volim da je pogledam kad prolazim pored. Pa, specifično je po tome što potpuno se razlikuje od ostalih hramova u svojoj arhitekturi. Ima i fasadni elementi su drugčiji, ima donji pojas u dva dela od sokle do pojasa od 1,5 metra koji je od cigle, a posle počinje sa sigom i ciglom. Onda sami otvori, sama stolarija, ikonostas, sve se razlikuje od ostalih hramova. Dosta je dobro obrađen, zahvaljujući isto i Neimaru pokojnom Radisavu koji je bio glavni izvođač ovih radova, i zahvaljujući njemu sam uspio da ono što sam želeo sprovedem do kraja. Samo utemeljenje ovog hrama je na taj način sprovedeno što povjesnica u kojoj je upisana imena vladike Hrizostoma počivšeg mjesnog paroha, predsjednika odbora i moje kao projektanta, ono se utemelji u oltarskom delu posebnoj jednoj komori koja se gradi prilikom pravljenja temelja. Onda se ta povjestica stavi u jedan sud, u stvari to je jedna od metala posuda koja se zatvara i tu je u maslinovo ulje, i to se stavi u temelje i stavi se beton preko toga, tako da to ostaje kao večni jedan beleg koji u slučaju da se hram sruši ili nešto se desi, da se zna kad je građen i koga je gradio. Svi ti hramovi koje sam ja projektovao su tako utemeljeni i na taj način sprovedeno je to utemeljenje. Bi položen kamen temeljac ove crkvi u Šljivovici u čast Svete Marije Magdaline, Blage Marije, za vreme episkopa preosvećenog Žičkog gospodina Hrizostoma, pri parohu Dragoslavu Jarakoviću, arhitekta bi gospodin Branko Ignjatović sa Zlatibora, u saradnju građevinskog odbora na čelu sa predsjednikom gospodinom Predragom Stanićem, kafedžijom iz Šljivovice. Godine od stvaranja sveta 7513. a od rođenja Boga Slova u telu 2004. godine avgusta 7. Dano u episkopiju u Kraljevu na dan Uspenija Svete Ane 25. odnosno 7. avgusta 2004. godine. S blagoslovom episkop Žički Hrizostom. Dok se gradi hram, svaki čovjek koji je učestvovao u tom građenju, pa ja u početku kad počinjem da projektujem, ja taj period proživim i uživim se, i praktično taj deo života se sprovede na taj način dok se gradi, a i kasnije, naravno, dok se dolazi na službu u taj hram. Svi oni koji su učestvovali u tome, oni nose beleg do kraja života. Tako da je to jedna vrlo, vrlo dobra osobina da se ljudi priklone, dođu i na taj način pokažu ko su i šta su, upravo u ovoj tišini, u ovoj mudrosti koju hram sam nosi sa sobom. Nalazimo se u crkvi Svete velikomučenice Nedelje u selu Tripkova. Ovo je dosta stara crkva, samo što je bila porušena. Ona je bila podignuta 1861. godine kao kapelska crkva pri parohiji Mačkanskoj, obzirom da je u to vreme bilo slabo komunikacije, puteva i svega, pa stariji narod i deca nisu mogli da dolaze na pričešće u matičnu crkvu, u Mačkatu, nego su odlučili da podignu ovdje kapelsku crkvu, da se u njoj služe službe. Bilo je određeno još tada, 861. godine, da u ovoj crkvi pačiste nedelje, druge nedelje velikog posta, uvek se vrši
pričešće, da taj narod koji nije mogao da dolazi u matičnu crkvu izvrši sve to pričešće ovde. 1947. godine crkva je fizički porušena. Nije ona samo od sebe, nego tad je bio taj period ludog vremena kada je se dokazivalo pripadnost državi, odbacivanjem crkve i svega ostaloga. Čak ima i podataka ko je kad je bio vašar ovde, na oltarskom delu probio zid štampovima i ona je polako se urušavala posle toga. Krov se urušio, dobar deo ikonostas se srušio, ali stari prota Sredoj Čutović, koji je tada bio parok Mačkarski, spasao je ove carske dveri, sklonio u crkvu u Mačkatu i one su u njoj bile sve do 2000. godine, kada je Zavod za zaštitu spomenika uzeo i u Beogradu su restaurirali. U stvari zaštitili su od crvotočina, onih da ne propadaju. Ove dveri su još starije od crkve. One iz 1861. godine, a one su prenete iz Staparske brvnare crkve i datiraju negde 860. godine, 858. godine, ne znam tačno podatak, ali su još starije nego što je ova crkva. Od tih starina sačuvali smo ovde nadvratke i centralnih vrata i severnih vrata. Oni se vide s polja, ornamenti oni se vide. Iz tih ruševina i to kamena koje smo izvodili i na istim temeljima smo obnovili crkvu u istim dimenzijama. Ništa nije drugačije napravljeno nego što je bila. Malo je čudno danas što je ona u groblju, ali još u srednjevjekovnim hramovima našim groblja su bila pored crkva. Ali znalo se desna strana crkve je bilo groblje, a leva strana su obično bila vašarišta za hramovne slave, za sakupljanje naroda. Sve do 1947. godine i ovdje je to bio tako. Vašar je bio ovdje pored crkve na ovoj levoj strani, ali tada već crkva gubi indirenciju na vlasništvo grobalja i crkava. Počeli su da se sahranjuju i na levoj strani, zauzelo je maha i to niko više nije mogao da zaustavi. Tako da je šteta što je to urađeno, da nije ostao ovaj prostor. Sačuvali smo mali prostor kada smo obnavljali ovu crkvu. Deo smo napravili i Narodnu trpezariju salu jednu. To su, donatori su porodice Irkića, Dragan i Milutin Irkić. Oni su rešili da doniraju i to su narodu ostavili u trpezariju koja je ovde pored ove crkve na 50 metara. Obnova ove crkve trajala je od kad sam ja došao na parohiju Mačkarsku od 1974. godine. Svake godine kad smo se ovde skupljali na dan Spasovdana, na Veliki Spasovdan, Tripkova slavi Veliki Spasovdan, pa se ovde održavala molitva. Ovde je bila ruševina i drveće koje je niklo bilo iz te crkve. Staja je jedino jedan sto na kome smo očitavali molitvu i svake godine su rešavali meštani, ajde popiju da obnovimo crkvu. Međutim, to iz godine u godinu nikako da se reši. Dok nije došao, tada je bio major Desimir Savić, a sada je, ja mislim da je pukovnik ili u penziji, ne znam tačno šta je danas po činu. On je sazvao selo jedan dan, pozvao mene, ja sam, kaže, skupio selo, ajde da rešimo da obnovimo crkvu. Tako smo i rešili. Negde pred 2000. godinu, prije bombardovanja, 1999. skupili smo se ovdje i rešili da je obnovimo. Donacijama malo je dala i Skupština opštine Čajetina, većinom su dali meštani, oni imućniji davali su više. Uglavnom svako je davao onoliko koliko mogao, tu su bili spiskovi na domu ovde. Prodavnici, ko je koliko mogao, toliko je dao i hvala Bogu obnovili smo je.
2003. godine smo izvršili osvećenje. Episkop tadašnji Hrizostom izvršio osvećenje ovoga hrama. Tek je počelo bilo freskopisanje. Isto je to donirano. Ko je od meštana želeo da freskopiše u ime svoje porodice i u ime svoje, tako su i naručivali freske i one su se radile. Hram Svete Nedelje u Tripkovi objavljen je 2000. godine, 2001. ali se sve to poklopilo sa nekim periodom kada sam ja u Beogradu završila Akademiju Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju i prosto kako nekad odeš u Beograd pa ne misliš da ćeš se nikada ovamo vratiti, tako te put i Bog navede da se vratiš svojoj kući, svom kraju i to je period kada sam ja počela da oslikavam Hram Svete Nedelje u Tripkovi. Hram Svete Nedelje u Tripkovi je prvi koji je u našem kraju oslikan od kupole do poda, svaki deo zida, kao što su nekada slikane Gračanica, Dečani i ostali naši srednjevekovni manastiri. Hram Svete Nedelje je oslikan po blagoslovu njegovog preosveštenstva vladike Hrizostoma. Ikonografski program i plan je u principu bio moj lična ideja i kanon koji se inače u crkvi poštuje i prati, ali isto tako uz veliku saradnju sa sveštenikom Radom, a još veću sa njegovim preosveštenstvom vladikom Hrizostomom koji je imao svoje programe i planove, ideje koje smo mi realizovali u hramu u Tripkovi. Hram u Tripkovi za mene ima posebno mesto posle 1000 kvadrata koje sam uradila. To je hram koji sam uradila sama, bez podrške, odnosno bez vođstva svog profesora Gorana Janičijevića, tako da je to nešto što sam ja prvo uradila i prvi hram koji je osvećen, a da je oslikan mojom rukom, tako da u suštini posle ovoliko godina budeš srećan da si tako mlad i tako da sad s ove tačke gledišta kažem i mali imao neko delo koji će sutra moći da vide moja deca i da kažu ovo je slikala naša mama. Hram Svete Nedelje u Tripkovi je grobljanska crkva, grobljanska kapela, ali je u suštini jako posećen i prosto žila kucavica sela Tripkove. Ja dok sam tamo radila crkvu, 1, 2, 3, 4 leto, jer je to malo selo u etapama, toliko je ta crkva okupljala narod, toliko je ljudi dolazilo u crkvu. Škola u Tripkovi je tada imala 12 dece koji su stalno dolazili kod mene, kao i ja kod njih u školu. Ja nisam iz Tripkove, ja sam rodom iz Čajetine, moja majka je sa Zlatibora iz Dobroselice, ali i dan danas me ljudi doživljavaju kao nekoga ko je iz Tripkove. Posle toliko godina oslikavanja crkve tamo, ja sam išla i na svadbe, nažalost i na sahrane, i na slave, i na prislave i nekako se prosto srodila sa tim selom i sa tim ljudima. Crkva u Tripkovi, iako je zaista crkva u groblju, je dokaz da je crkva živa, da je crkva narod, da crkva nije ni slika, da crkva nije ni građevina, da je crkva ljudi. Zahvaljujući tim ljudima kojih nema premnogo u Tripkovi i zahvaljujući toj ljubavi i sabornosti, taj hram je oslikan od kupole do poda, od ikonostasa do celivajuće ikone. I mogu da kažem jedna kompletna završena liturgijska celina. Ostalo je i dalje da se ovdje u ovom hramu služi na Pačistu nedelju, na dan Svete velikomučenice Nedelje i služenje je uvedeno i na vavedenje, ukoliko vavedenje ne pada u nedelju. Kad je nedelja, matične crkve moraju da služe, pa je nemoguće od nedeljom da se služe. A ako je u radnom danu, onda se služi i na vavedenje. Prije 2 godine ova parohija je podeljena, arondirana u stvari, pa je deo Mačkarske parohije, u kome pripada selo Tripkova, pripojen crkvenoj opštini Čajetine i sada je prva ili druga čajetinska parohija Tripkova isto tako. Narod je ostario, mali broj ga ima. Ovaj deo koji je pripadao Mačkarskoj parohiji i sada pripada Čajetinskoj parohiji, broj negdje oko 60 nešto domova. Malo ih je, ali su ipak dosta uradili.
Nije bitno koliko ih je, nego kolika je volja ljudi da to održavaju. I sada je potrebno ovdje, već evo, kratko je vreme posle osvećenja, šta ima 15 godina, a već mora da se deo restaurira, obzirom da ovdje nije vođeno računa kad smo radili platoje ove okolo, podigli smo malo nivo više nego što je trebalo, tako da kad su snegovi, odvlažavaju ovi delovi prizemni dole pri podu, da će morati da se urađen jedan projekat, da se izvrši drenaža. Ja se nadam da će i to biti završeno i da se ove donji delovi popravi u ovoj crkvi. Hvala Bogu. Bog će dati ako narod bude hteo.